European People's Party continued with its preparations for the European elections 2009 by bringing together the campaign managers of its member parties. We caught up with a few of them to find out why the citizens should vote for their party in their country this June. Parce qu'au Parlement européen, c'est là que ça se passe aujourd'hui. C'est le moment de la démocratie européenne. Donc les gens, les électeurs vont devoir choisir quel type d'Europe ils veulent. Nous, à l'UMP, en France, avec Nicolas Sarkozy, avec Michel Barnier, on a envie d'une Europe qui protège ses concitoyens, une Europe qui s'affirme dans le monde politiquement, une Europe qui entreprend. No a my veríme, že v súčasnej ekonomickej situácii vieme ponúknuť kompetentné riešenie, ako sme to už dokázali aj v minulosti. A ten silný tím, ktorý Slovenská demokratická kresťanská únia, demokratická strana má na čele s bývalým ministrom zahraničných vecí Eduardom Kukanom a s ľuďmi v tíme, s takými osobnostiami, ako je napríklad Peter Šťastný. Partija konsekventi aizstāvēja Latvijas ceļu uz Eiropas Savienību. Mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā. Tas, ka mēs šobrīd esam Eiropā, Latvijai palīdz arī šajā grūtajā finanšu un ekonomikas krīzes laikā. Turpinās aizstāvēt labējās vērtības, turpinās rūpēties par cilvēkiem un ģimenēm, turpinās strādāt lielākajā Eiropas politiskajā ģimenē, frakcijā, Eiropas Tautas partijā. Από την ως τώρα πορεία μας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι αυτός που στάθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να πείσουμε τον κόσμο ότι είμαστε η πιο αξιόπιστη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα γιατί συμμετέχουμε στη μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και προσδοκούμε ότι η συμμετοχή μας αυτή θα φέρει και τη βοήθεια που χρειαζόμαστε για τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Europaparlamentet representerar faktiskt 500 miljoner människor och jag tycker att det är viktigt när man har chansen att påverka så ska man ta den. Idag så lever miljontals människor under diktatur och förtryck och därför är det viktigt att ta chansen att rösta i ett fritt och demokratiskt val och därför tycker jag att man ska rösta på Kristdemokraterna i valet den 7 juni. Och jag som parlamentariker skulle vilja driva klimatfrågan för jag tror att det handlar om nästa generation och deras framtid. În ultimul rând, apărarea proprietății private, angajamentul pentru descentralizare, debirocratizare și reducerea cheltuielilor bugetare, cât și reducerea celor 100 de taxe în România reprezintă tot atâtea motive pentru a vota pentru PDL pe 7 iunie acest an. Deze economisch moeilijke tijden vragen we een sterke politieke partij. Die partij is het CDA. En met uw steun gaan we ervoor zorgen dat we gaan werken aan meer banen, meer veiligheid en een sterk Europa.